Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hara en fudito ka deftere men do wietende 40 nawawiya li imam an-nawawi rahimahullah. Hande inshallah en jangay haditha ko wiete sappa bon at-tayyib al-halal shartul qabul. Hara hiden andi ko filli odo hadith ko sayidina abi hurayra. Hara haditha fe'tuno bi mana haditha jena bon en sifino ko be woni sayidina abi hurayra. En inni asli mabbe ko be makete kon tigri ko sayidina abdurrahman ibn sakhrin ad-dawsi. En inni kanyum kadi wonde makko yamani yembe kono haray ko madina be wonno ko yawma ko wiete ko inne khaybara nyande khaybara udditano ko den nyande be wiete silmuno. En sifike kadi ko hadisaji jelube filli ka defte jeenay dum don fo en sifino ke ka hadisa men feddudo ennu len kadi wonde ma haray ko be fe'iniri ko duubi cappande jeddi e jeetati be surraka verde baqi. Haray do ko hiltitagol tun seeda ko wiete tarikha sayidina abi hurayra. Iden andi non hide mari feddeji go wano si abbe haray hino jeya e sahabaajo mo be iwtirta baamu be innina be yenna o sahabaajo teddudo do inlen wonde ma radiyallahu anhu mobudo ko wiete makuji nulaado in sallallahu alaihi wasallam mo nulaado torani haray kambe be ronku mo be innina kanna do si wana sifa be moddube do be tawata har alqur'ana on tigiri inni radiyallahu anhum wa radwan. Allah inni onnu haray be do la weltani be kambe kadi be weltani la. Haray ko dum innete daiman dengal en anda honto dengal nabirta goddo ko wadi nulaado sallallahu alaihi wasallam no maki hadith wonde ma goddo no wawla hala hun kun tawata hara hittina fi makkun ku wona sabu on tigi unoye ka hite ka yarete duubi cappanay ka yarete duubi cappanay ka der hite yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore renugol ko wiete dende men. Hara haditha mo jangeten on mi janga mo de wotere an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. هذا أو حديث أو هونده هتونده جانغو بيجو إني أو حديث أو نجيها حديثاجي أرسي في بيدك وبيته كادينا من أرجوليته إن وندما أصلي كويته إنكم فيا أصلي الله جابو غله كبيد وانا لابده asli fiyo Allah jabu konguli ko be konguli di wona mo'i asli fiyo Allah jabu ko biete dewal ko be gal tawatara ko dewal laabungal sabu Allah subhanahu wa ta'ala kanko kon ko laabudo o yida sila ko laabi ko o laabudo o yida sila ko laabi. Sayyidina abi hurayra en inni at-tayyibul halal ko laabi dagi shartul qabul ko sarti fi jabugol golle de fiyo Allah jabu gollal ko be gal tawata hara hingal laabi jonno ko ngal woni laabungal ngal kongal sariya on inni no laabi kongal woni tunu gangal kongal sariya inni on hen no tuni bimana haray innugol dum do no laabi dum do no tuni nafi ko himbe be jodoto ebba dum do no laabi dum do no tuni ko piiji jelu tuni na hara hidi laabi ka sariya ko piiji jelu kadi laabi hara hidi ko piiji jelu labbina hara hidi ko wiete ko hedi tuni. Haray hande darsu men on hadith sappa bo jangeton ko tayyibul halal at-tayyibu الحلال إن والدم شرط القبول. هاي كلا إدقيكم كسرت في جبهة كلنا حديث تندين فيهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بيرو بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا ماكي إن الله تعالى طيب. Allah subhanahu wa ta'ala pellet Allah subhanahu wa ta'ala towdo on ko laabudo kono no firti Allah ko laabudo ko firti Allah ko laabudo bi mana on Allah subhanahu wa ta'ala no woddondiri e ko wiete an-naqais peji ko wiete innen wondude aybe bi mana be innabe Allah no mari biddo ko ineten Allah subhanahu wa ta'ala ko tayyibu himo laabi e dimpi kala ko Allah subhanahu wa ta'ala ko laabudo ka zati makko ko o laabudo ka golle makko
ko o laaɓuɗo ka inɗe makko piiji kala ko Allah waɗi e no o sifori non fof ko honɗum ko hattirde e timmugol se ndaari ngu kammu no ngu tagira non a taway alaa ko labaɓuri ngu sa ndaari o bani adama a taway alaa ko labaɓuri ɗum sa ndaari no maaje ɗen e ndiyan ɗan moƴƴinira non a taway alaa ko laaɓi ɓuri ɗum sa ndaari innen ɗe pelle no woniri non a taway ko laaɓi alaa ko labaɓuri ɗum sa ndaari no ɗi puɗi fuɗirta ni a taway ko labaɓuri ɗum non ala sa ndaari ɗe dimɗe goo koyo innen koyo tette ƴakkiri ni goɗɗe goo koyo lese goɗɗe goo koyo irte goɗɗe goo koyo hinnoya kappe kala ko ndaruɗa e tagu Allah ngun ko Allah moƴƴini kon fof a taway no laaɓi haray ko ɗum fanda ɗo tayyibun biman Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigiri ko o laaɓuɗo o ala ɓeygu ala ɓiɗɗo lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad o laaɓuɗo golleji makko ɗin kadi sa a ndaari a tawi ko laaɓuɗi sabu sa a ndarata ha bani adama on inna gite ɗen siko ɓaawo ga wonirno ko ɗum ɓurno laɓede ma hunduko kon siko ɓaawo ga hikkorno ma koɗɗen hala ko dow ga hikkorno no ndarirɗa bani adama on wo a taway ko non ko ɗon ɓuri laɓede ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ini khalaqna al insana fi ahsani taqwim Allah kadi ni fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin ala ko ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala winde inde wondema ala wawɗo tagugol ala ko wiyetemo o kafidi ka tagu tawata hara innen wandema no fota Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun hertodi ɗin non piiji jaka en faami on inna Allah ta'ala Allah tabiti Allah subhanahu wa ta'ala to ɗon ko laaɓuɗo ko o laaɓuɗo ka zati makko ko o laaɓuɗo ka golleji makko ko o laaɓuɗo ka inɗe makko so inni ko okkowo so inni ko nanowo so inni ko hi'owo piiji ɗin haray kono o yewtiri noon woniri joni Allah subhanahu wa ta'ala inni no min lallaaɓi la yaqbalu o jaɓata kadi illa tayyiban si wona ko laaɓi iɗen andi kal qur'ana ko ɗum Allah inni at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin si tawi woni Allah inni hay onon bani adama taga ɓen laaɓuɓe ɓen koyo jokku laaɓuɓe ɓen worɓe laaɓuɓe ɓen yoɓe laaɓu sonnaɓe laaɓuɓe ɓen itti e sikke kanko tagu ɗon inni himo laaɓi konno on ɗon hiɗirta ko tuuni ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala nulaɗo yeyti en ɗo Allah no laaɓi o memata kadi si wona ko laaɓi joni noon ɗo la yaqbalu ɗo ko ɗum firti mo jaɓata e honɗum kadi mo weltora e honɗum kañum kadi o hiɗa ɗum ɗon fof no natoro ɗum la yaqbalu kono noon goɗɗo no wawi ennude ɗo joni noon ko ɗum fandi ɗo la yaqbalu mo jaɓata ko innete ko fandi ɗo la yaqbalu hay si tawi woni gollal ngal iwi hoorema masalan goɗɗo ɗetta mbuuɗi har mum ni hajjiroya moɓa mbuuɗi tunuɗi tun hajjiroya enen en inna tawa ɗum hajjuma sella ko innete honnum a yeehi a waɗi hajjuma ngun kono baraji Allah inni jonnatama baraji ko hajjuɗo heɓata ko jaka mi andi ɗo no la yaqbalu illa tayyiban o jaɓata si wona ko laaɓi mi mana o jaɓata o ɗetta ndin joddi waɗuɗo ngal gollal ɗon hendoɗa ɗa wawi no waɗa golle ɗen ɗa wawi wadde golle ɗen hara a landitorta ko ɗe kono honnum baraji ala jaka mi andi si goɗɗo kadi mo ɓi jawdi har mum ɗi tun itti zakat ko inneten inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kono waɗen siforde ɗum ɗo ko ɗum firti halfere la yaqbalu Allah jaɓata ko inneten halfere nden no firti o jaɓata o weltora o amo yoɓata haray hay sa waɗi hay sa landitortake ko inneten on ɗum ko wondema haray a ala ko wiyete joddi daiman noon tawi ɗuma hejjuto o laaɗo Allah daali inna waddama hadis on ini la yaqbal o la ka haala arabu ɗo o la o ɗo comme no waynete ko naafiya mi mana ko riwgol o jaɓata riwgol yewtan o noon no mari manaji ɗiɗi ka haala arab himo mari nafiyul haqiqa al haqiqa himo mari nafiyu ko ɗuma wiyeten ko honnu nafiyul kamal hino wonde no ara Allah subhanahu wa ta'ala honɗum jaɓata mi mana o jonnitatama joddi mum ndin o jonnitatama joddi golle maɗe si Allah subhanahu wa ta'ala inni ngal gollal ɗo ko ni mi faalirangal wonde sa waɗiri none go o ina memata few wonde o jaɓa golle ɗen ko noyna mi jonnatama joddi maggal sabu hinano mi faalira noon waɗirɗa oɗo noon hadisa no naturi e none hombo none wondema haray sa ɗetti ko harmi a ukkitiri woni ko mbuuɗi ma a waɗiri yingo a wuli konnguli tata ko yingo haaliraɗa
baraji no e mum kono Allah non mi jonnatama ɗin baraji sabu hina fi an waɗirɗa sabu min lan laaɓi miɗa ko si wona ko laaɓi konnguli ɗin koye taw hara ɗi laaɓi kuuɗe ɗen koye taw hara no laaɓi jawdi ɗin hara koye taw no laaɓi jakami andi ɗo ko hadis ɗo ko fiiɗi la yaqbalu ko o honnum o yoɓata o jonnitata an joddi hay noon sa waɗi golle ɗe si tawi woni a hajjiroyi fiya inne hajja yalaji hara ko ɗum woni a fandore ma nde Allah inni on ɗum a yehi ka yayteɗon a yehi safa a yehi marwa a waɗi tawaful ifada a yehi arafa a yehi piiji ɗin fof hara a itti ko wiyete on ɗum farillan yorema kono noon joddi on farilla noon mi jontama fi on ɗum saabu min lan laaɓi mi yiɗa ko wona ko laaɓi an noon golle maɗen an a laɓɓinali ɗe min noon komi laaɓuɗo mi jawata so wona ko laaɓi ko ko noon kañum kadi a zakat on ko noon piiji ɗin fof kala ko Allah inniri ko ni mi faalira o inni a wata kafidanga e fof sa kafidi e makko wonde o memata few wonde kañum kadi on ɗum o Allah subhanahu wa taala jaɓa kono inna on ɗum ala joddi ala ko wiyete innen e ɗuma joddi jakami andi o laamo janggueten ɗo la on wonde no ara hara ko bonnugol golle ɗen innugol golle ɗe moƴƴa few wonde la on ara inna ko joddi woni ala masalan adden hadisa go nulaɗo no maki hadis maɓɓe go kala yawɗo ka mbile ma yehi ka ndure Allah jaɓata julɗe makko ɗen balɗe 50 ko ɗum on hadisa ɗon fandi ɗon kañum kadi ko ɗum ko lam yaqbal lahu salat 40 layla ko ɗum fanda ɗon Allah jaɓantamo julɗe ɗen balɗe 50 sike a juuli anga landitataki fiɗen julɗe e nder ko juuluɗa balɗe 50 ko sa yehi ka mbilejo ma ka ndurejo ɓe yeytikema toon piiji wirniɗi a hoolike ɗum Allah inni on ɗum mi memata ko wiyeten julɗe ma nden si a hoolike kan ha a hoolike ɗum ɗon haray hon ɗum hande kadi iman ma on haray so tawi woni a hoolike ɗum ɗon ɗum haray hande kadi a jeyaka yimɓe gomɗimɓe ɓen kono noon sa yeehi toon ka mbileɓe ma ka ndureɓɓen ko inneten haray hande kadi sa juuli balɗe 50 Allah memata ko wiyete julɗe ma joni noon Allah landitoytama fi ɗen julɗe ɗe juuluɗa Allah landitoytakama fi majje hadis on go fandi ko Allah yoɓatama joddi ɗen julɗe 50 ɗe juuluɗa e nder on balɗe 50 sike ɗo honno an a landitatake ɗe julɗe ɗon ko woni joddi majje on an a hendoytako kadi a hendoytako jakami andi firugol o laaɗo haray no metti fi seeɗa ka haala arabu wonde ko nafyu alhaqiqa wonde ko nafyu lkamal wonde ko ibtalul amal nulaɗo kadi a maki hadis mum Allah jaɓata julde sonnajo hellifaɗo haramo tiggaki jonno konno fanaɗo Allah jaɓata julde sonnajo mo tiggaki sonnajo hellifaɗo mo tiggaki ko bimana haray hande kadi on julde makko nden kanko sella ɗon naafi dey Allah no sellini julde nden e piyara ko joddi ndi woni ala ɗon ko golle ɗen tigiri bonni jakami andi la on wonde wara fi bonnugol golle ɗen la on wonde wara fi ennugol joddi ala masala mi adda kadi hadis go nulaɗo maki la yuminu ahadukum hay e goto e mon gomɗinta hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain ɗon kañum kadi onu la yuminu ahadukum ɗon na yumin noon nu goɗɗo e moɗon gomɗinta la on hina ɗum firti ko imanu goɗɗo e mon timmata ɗon la on ko ronɗi ko ɗum ko timmingol imanu goɗɗo e mon timminta ha tawata ɗa hikkini nulaɗo hoore mawɓe maɓen e ko wiyete ɓiɓɓe maɓen e denɗangal yimɓe ɓen hadis go kañum kadi hen no woodi ka nulaɗo maki goɗɗo e moɗon kadi gomɗinta ha o hiɗana musidɗo makko ko hiɗani hoore makko on kañum on la kañum kadi ɗon ko ɗum firi bimana imanu goɗɗo e mon timmata kadi nafi haray ko riwugol imanu ko ɗum waɗi ɗo inna allaha taala tayyibun ko o laaɓuɗo kanko ko moƴƴini kon fof no laaɓi golleji makko ɗin fof no laaɓi la yaqbalu o weltora la yaqbalu mo jaɓata la yaqbalu mo yoɓata si wona golluɗo illa tayyiban golle laaɓuɗe kadi jonnon ko nde woni laaɓuɗe e tuunuɗe est ce que ko enen happata ɗeɗo no laaɓi ɗeɗo no tuuni ka leydi be leydi happay ɗum ɗo no laaɓi ɗum ɗo no tuuni ko enen laaɓugol ngol kadi e tuunugol ngol ko sariya on happata ko piiji jelu himɓe ɓen hawtiti inni no tuuni yurnitoyoɗa sariya on ta sariya on no manti nde hunde ko piiji jelu kañum kadi himɓe ɓen ɓanti fi muɗum yurnitoyoɗa nder toon tawa sariya on no harmini nden ɗon hunde jaka mi andi attahlilu wa tahrimu haray ko biyadillahi woni harmingol e ko wiyete daggegol ngol e jon noon hadis o inna allaha tabitino allah kadi amara almuminina o yamiri gomɗinɓe ɓen
bima amara bihi almursalin e ɗin piiji ɗi o yamiri nulaɓen ɗo kañum kadi ko num holli ko janguɗa ho ko janguɗa an a feƴƴali on num farlede sariyaji Allah ɗi hoore mum jaka mi andi enen julɓe ɓen fop e annabaɓen en fof hiɗen on num ɗen yamira ɗoftagol Allah subhanahu wa taala haray ko yamira ɗen kon kañum kadi nafi annabaɓen hari no yamira piiji goo hiɗen yamira piiji goo piiji ɗi Allah subhanahu wa taala yamiri ɗin annabaɓen ko ɗinɓe Allah subhanahu wa taala yamiri hen ko woni noon annabaɓen kañum no jonna piiji goo bi mana no hertidira piiji goo ɗi en jogaki no masalan nulaɗo no hertidira jombugol jeenayo enen ɗum ɗon en okkaka heɗe mari piiji ɓuyɗi nulaɗo okka ɗi tawata enen okkaka kono ko wi'eten asli on pide piiji ɗin fop asli on kala ko annabaɓe yamira haray ɗen haray enen kadi ɗen yamira si wona hara en heɓu dalil arɗo inni ɗum ɗo ko annabaɓen tum yamira ko ɗum o inni inna allaha tabitino Allah amara almuminin o yamiri gomniɓe ɓen bima amara bihi almursalin e ɗin piiji ɗi o yamiri nulaɓen joni noon ko honto ɗum iwi fa qala taala Allah daali ya ayuha rusulu kono yo nulaɓe kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi ɗin ɗo na de yoga e laaɓuɗi la ko laaɓuɗi hina fi ko yoga e laaɓuɗi inna ɗo e ñaamu tunuɗi goo ñaame laaɓuɗi ɗi sabu ɗo min on konnuni min on ɗo ko bayaniya walaysa badiya ina fi ñaame yoga e laaɓuɗi ñaamon tunuɗi goo la ko fanda ɗo ko ñaame ko laaɓi mutlaka so gayni ɗon kadi wa'malu salihan golno golle moƴƴe o yiɗo Allah subhanahu wa ta'ala takkidiri ɗo piijo no ñaamugol ko laaɓi e gollugol piiji moƴƴi mi mana Allah faala en ɗo kadi a yeytade fiya wahu kadi gollugol piiji moƴƴi ko betatara ko nu wonɗa ñaamude hara ko piiji dagiɗi sa ñaami ko harmi a wuuri ko harmi Allah arsigatama ya waɗu golleji moƴƴi sabu Allah subhanahu wa ta'ala takkidiri ɗo ya ayuha rusul kulu minat tayyibati ñaame laaɓuɗi ɗin laaɓuɗi ɗin wona sabu honnu wa'malu salihan hande kadi noon gollo piiji moƴƴi wi mana gollugol piiji moƴƴi ɗin no sartina kadi ara koko dagi a ko ɗum waɗi siɗa jokki tun e ñaamugol ko dagi ɗaɓɓiɗa no dagi ɓorno ko dagi wowla ko dagi Allah subhanahu wa ta'ala newnanta piiji ɗin kadi tottugol dewe ɗen yewre no ɗuma newri kono sa wuuri ko harmi no ɗanortoɗan ko harmi ka waltoɗa ɗon ko harmi no ɗaɓɓirta ɗon ko harmi koye ɗum wuruɗa ko hasi ko sinnama hokkitiro jawdi a tawa ɗum no mettanma juulugol a tawa ɗum no mettanma kala dewal wowlal ngal a tawa no mettanma sabu fiyon nu sabu hiɗa mari d'abord nambara go ko on nambara ɗo rimi ɗum ɗa ɗum Allah daali ɗo ɗo noon ko mbo yamira yo ñaamuɗo ko laaɓi golla moƴƴe golleji mo annabaɓen fof ko yimɓe suɓaɓe nulaɓɓen ko yimɓe suɓaɓe moƴƴuɓe kono Allah innali ɓay onon o moƴƴi accire ni gollugol Allah ko ninni ñaame ko laaɓi gollon ko moƴƴi jaga mi andi on num mi jangata ha sariya on ara inna an joni accirni golle nulaɓɓen tigiri on num innama koyeɓe gollu e hoore le koɓe suɓaɓe Allah subhanahu wa ta'ala inni ko heɓe jogi ko bi ma'na al-isma heɓe kamɓe ɓe falgata hayso ɓe falgi sariya on ara falgitaɓe ɓen ɗon no sinnama yo gollu golle moƴƴe itti e sikke enen men ɓe tata ɓen fuuji paaki hoore men wa qala ta'ala Allah kadi daali ya ayyuha alladina amanu kono yo gomnimɓe kulu ñaame onon kadi nanen ko annabaɓe mi yamiri nanen ko nulaɓɓe mi yamiri kulu ñaame onon kadi min tayyibati laaɓuɗi ma razaqnakum yoga ko men arsiki on ko joni noon ndaare ayeje ɗen ɗo ɗiɗi eɓɓidira kallahu subhanahu wa ta'ala inni ɗon wondema fi ɗuma annabaɓen o inni kulu min at-tayyibat kulu min at-tayyibat o innali ɗon ma razaqnakum ka annabaɓen kañum ka nulaɓɓen o inni on kulu min at-tayyibat enen ɓay o noddi en gomɗiɓe ɓen tata na en nulaɓe o inni on num kulu min tayyibati ma razaqnakum ɗon o ɓeyditi on no ma razaqnakum sabu annabaɓen kañum ko yimɓe suɓaɓe laaɓuɓe ɓe miijota ko few yawgol inne wondema ñaama ma okkitira ko harmi kono gomɗinɓe ɓen noon ɓe tatana annabaɓen ɓen ɗon hino wawi on num yawgol ɗetta ko harmi okkitira ñaama ko harmi ko ɗum waɗi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on num ɓeyditi ɗo enen ma razaqnakum piiji ɗi men arsiki on ko ɓeyditali ɗa sabu annabaɓen kañum Allah enni ɗo kono yo gomɗinɓe hara ñaame piiji ɗi men woni on e arsiko on ni si ɗum ɗon no feƴƴi jarno men nde tawde annabaɓen kañum Allah subhanahu wa ta'ala suɓiɓe kamɓe ɓe jarnayi heɓe andi golle maɓɓe ɗen ɗum no waywa hon ɗum nula aade moko bajo e payku moko bajo on piiji buy hino to on ɗum an a yettako mo
kono pay ko ngonnu no hatto jini on wowlugol piiji din fo sa yehi wala dum do wala dum do wala dum do moko baawon kanyo anga hatto jina wolgol ko wadi bay Allah yewti annaba ben kulu min at-tayyibat halaka lan nyami ko laabi o inal min ma razaqnakum sabu kambe be yata be dabbito ya fitina go annaba ben kono enen gomdimbe ben kono ino wodi gomdimbe faljay ben ino wodi gomdimbe be tata shaytan hino wawi ya ayu alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum edimpi e yoga komen arsikon ontuma hida gandi annabi Musa torino Allah subhanahu wa ta'ala mi do fala ya jabina nan himbe ambe fop duawudi tatara himbe ambe ko du'i womi jon anga jon naybe Allah inni annabi Musa konno mi jabiner tabe ko me yamata konno harmi ko be bornoto ko no harmi be toni diray be wada peji din fu konno toranto dala dum si tayno joni hara be natano e din piji be do be do mannade ko ako wadi sayidina kanyum kadi Sa'd ibn Abi Waqqas sayidina Sa'd ibn Abi Waqqas benno kadi arno kanula sallallahu alaihi wasallam be ni mi do fala ya torano lang hara du'a an rutteta ke fes mula do konno amaki inni woddi to ko harmi sawdi tege ko harmi hinafi ko metti fi awdi tege ko harmi ko an anodda Allah tun Allah jabu jonno Allah subhanahu wa ta'ala duma jantani en do o inni summa bay dum don feddi bay nulado gayni yewtude ha do summa zakara on tuma nulado janti ar-rajul fi gorko yutilu safar mono juutina yaadu mono no juutina yaadu bi mana wondo yore lawol juutungol voyage asa sankitido sukundu ara ala peñu de few sukundu fo no wadi on no morli agobara tata hara bandu makko dum fo no wondi e nduggu hakke mako o woni e seppude do ko neddo wondo yore lawol seppino ndiyam hebaki sonja wadi ka lawol balde lebbi no seppude sukundu no sankiti tonti din no tuuni ndugguno e mudum yamuddu yadayhi himo fonta juude makko den on gorko don ila samai kaduna e na wanda maka kam o inna ya rab ko ayo jeydo lan nula do no makon wa mat'amuhu nyamete makko haramun ko harmi wa mashrabuhu njaram makko dan haramun ko harmi wa malbasuhu tonti makko din haramun ko harmi wa ghuziya o nyamminirama kadi bil harami ko harmi fa anna yustajaba la honno ono torte do konnum yete en seke no jeya e du'a wu fi yo du'a ma jabo sarti ara non ko taw hara hida wuri e ko dagi jonno nula do ekkintini en do honno ko Allah hidi e du'a ka o jaboto si dai hore lawol ino jeya e ka du'a jaboto si dai hore lawol ko dumbe maki do yutilu safar imo juutina no yaadu mi mana sila fala mari ko toro Allah sila e hore lawol wata derfu do du'a on jaboto few dida gon ko num ash'ath haray mo sankiti sukundu aghbara himo wondi e nduggu dun non kanyum kadi ko no holle ko wadi sahababe buyi haris be fala ma torade Allah ko komple mabbe burdo kiddude seki don ko be bornoto be fewta yalla sabu dettugol cionci mum kiddi dim borno ko hollugol Allah on min ko mi lobudo min mi ala fus Allah subhanahu wa ta'ala ko mari fop ayi lan ko mi basko mi ko woni aldon wallahu ghaniyun anil alamin jakka mi andi no jeya e fi jabugol kanyum kadi ko wiete du'a ya wonu kanyum kadi an ya wonu hara sabu sa borni cionci kiddi haray hande kadi fi mawnitinare no duyti ma dum non kanyum kadi no holli no walla ko wiete kon jabago yamuddu yadayhi ila sama hadison inno himo fonti jubden inne ka kambo jakka mi andi kadi on du'a no hida sida torade ya fontu jumbo ngom fewta ka fewtina ka kambo kadi non kanyum kadi ko sunna ko doni yamuddu yadahu ila sama ya rabbi filli nago ko ayo Allah ko an okkudo lan dum do bi mana mantugol Allah ko nune ya rabbi o yido mantugol kadi Allah jaka du'a fi yo jabo kadi da jeya ndeda toro manta Allah subhanahu wa ta'ala holla man ko fus ko kanko mari piji din fop dum non kadi no walla goddo jabagol ko wiete du'a haray ko piji nay janta do fi ko wallata goddo du'a on jabo ko haray on heno e lawol harano borni ko wiete cionti kiddi ma e alhaali kanudo on tigi fonta juude den fewtina ka kammu manta Allah subhanahu wa ta'ala di sarteji do Allah
jonnon Allah non inni hay sa wadi dido piji fu sitay ko wonda e nyamude gonko ko harmi ko wonda e yabde gonko ko harmi ko wonda bornade gonko ko harmi wa guziya al nyammi a nyamminama a nyamminirama bil harami ko harmi haray do ko no holli ko enen marbe be ngureji ben en hana honno nyamminde bibbe men ko harmi sabu bibbe men no wawi torade Allah salo duawuji mabbe sabu ko wonde be nyamminde ko harmi ko dum hadith on wa guziya on tigi nyamminira jonnon odo hadith heno mari riwaya go inni wa ghaziya o nyami kadi sike hadith on hino mari riwaya didi ko o nyami ma o nyammina riwaya didi kal fa anna yustajabu lahu konno o jaabo ko honno o Allah subhanahu wa ta'ala noto hare no hilam fala andintinde do hunde wotere nafi si da nyamude ko harmi e ko piji din fu Allah subhanahu wa ta'ala rutta duawudi madi o hadith do ko fala e yetade konno bimana nyamugol ko harmi borno ko harmi dabbira ko harmi dum no wawi sakkade duawuji buydi wadata ron ka jabade Allah non hino wawa ma jabinde Allah hino no wawa ma jabinande sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni honno ko o nototodo bittido o inali bittido juldo ida wawi torade o ko re hay woni ko harmi wonda e do mannade kono ko hadith on fandi ko hewa do jabanede ko taw haradi do fu hara o wura e ko harmi Allah subhanahu wa ta'ala kanyum kadi ni mo noto nun toñado o inali toñado juldo mi mana toñado kanyum kadi ko hasi ko so tori ke woni ko juldo woni ko kefere Allah subhanahu wa ta'ala noddo hare o hadith do faandaki wonde masa nyami ko harmi ma ayari ko harmi ma labbiri ko harmi ma darnir ko harmi sa tori ke Allah okata la kono non hare fiyo du'a ma jabo sondo hare di do piji fu no dabba ko taw hara awra ko harmi non hare no batti maka Allah subhanahu wa ta'ala kono non hida wawi jokkude ko boni do toro da Allah subhanahu wa ta'ala okay sabu en inni wonde ma toragol Allah hino mari noneji didi wobbe no toro Allah okkabe fiino hidibe wobbe no toro Allah okkirabe fiino anyibe dum hino way wasi tay woni torotodo ari wada toragol wonde si gido an ari akurodi duawuji men ni goddo toroto Allah subhanahu wa ta'ala dubi buy inna dum jabaki wonde Allah subhanahu wa ta'ala fala kama jonno don e don fi wata dogumo Allah inna hito on gonno welanmi bido fala nan hito o hande kadi non toroda inna du'a ma on ala jabade ara Allah no hidi Allah no jabinde kono no maram ma sabu o fala kay wata ko wobbe non toro tun Allah subhanahu wa ta'ala detta jonnamo no way wasi goddo ari torike lan innen do mbudu ta no huji sobe no huji spidi din fu ko ni mi watta ko dum jonta min yaw mi fala ka i wata ko ando angeluri mande wobbe kadi ko non wobbe kanyum kadi si torike Allah subhanahu wa ta'ala ina mi jabina nam kono simi jonni mo kanna do o be way odo mi marana mo gala har wonde kadi toroda Allah subhanahu wa ta'ala e non haray masibo wi mo wala nangi no sutino o do mi jonnumo koy mbuko ko o landi do mi sakkanto mo masibo wi jaga mi andi Allah subhanahu wa ta'ala ni ud'uni astajib lakum nodde lam notto haray koko wonnen e torade fu wota mo wo in du'a mo on jabaki haray no jabade ko woni nano faalira da non nano hawjirda non hendortoda Allah subhanahu wa ta'ala kanko himo mari hikma e pinjidi o wadata ni fu ko o jabinay kono ko kanko andi ko ndetuma o jonnete siko do kadi e sikoto jonnon haray enen hiido fontugol juude den kanyum kadi a toro haray no jeya e sunna fontugol juude ndeno toro Allah subhanahu wa ta'ala joni non sina fontirgol de ni fewtina innen juude nderne denga fewtina ka kam ko non hadison sapia si wana honnu si wana sida wadde khutba ko woni sunna on ko ya tawnu hondu sappordu ndu inaya fontu judde ndeda du o ko ya tawnu sida wadude on khutba si wana kadi on hara ko khutbatul istisqa si tay woni ndiyan no akkiti saajugol don fala juulugol fi ko wieten ko innen salatul istisqa don haray kanyum kadi hondu no sellane ko wiete hondu innen wondema bantugol juude de don non no ari noneji didi si ndiyan akkiti saajugol hiden julde yarninango ko be ente ko salatul istisqa don no hida kadi ya fontu juude maden riwayaji didi jogide bi mana noneji didi imma wadani toroda ma wadani fewtinade ni sabu fewtingol de ningol ko dum holli ko men wasube ara ya jaka mi andi si tawi woni ko e khutba mi woni e wadude ko hida delandu o ko mi townu hondu sakkordo ndu si tawi non woni ko khutba to fi ndiyan no ronki saajude mi do julde salatul istisqa don ko mi townu juude de mami hippade si tawi non woni mi ala wado khutba wona salatul istisqa ko bura hidede on ko ya fonti
juuɗe ma ɗen haray ko ɗum ɗo woni sunna jaka mi andi haray hila mari on ɗum hila mari noneji tati sikka ka khutba koyemi toon hondo a sappirɗo ɗum siko fi ndiyan ala sajude lan wadde khutba koyemi hippude mami ɓantade nulaɗo noon haray e alhaaliji hedditi ɗin haray koya fontu jungo mango haray naya hiɓɓu kadi ha ka ɓernde naya fontu kadi ha ɗumanno ɗo daiman ɓeyni koya hawri haray ko ɗum ɗo woni ko wiyete innen wondema a sunna haray jaka en andi o hadis ɗo koyen famumo kadi famande sellude bimana haray Allah subhanahu wa ta'ala ko hiɗi koye nde tawde kanko himo laaɓi o yiɗa ko wiyete ko tuuni haray kañum kadi o hiɗa innen wondema yo goɗɗo haray no sakko kadi du'awuji ɗi wonɗen e torado ɗin haaɗi hi en batte muɗum goɗɗum kadi kono wurirɗen noon koye on tigui etoteɗen fof hay siko seeɗa heɓuɗa tawata koko laaɓi saabu Allah koko laaɓi Allah ko laaɓuɗo o yiɗa kañum kadi si wona ko laaɓi haray ko ni hirɗen o hadisa mo imamu muslim filli ɗo haray ɗen hakka ka darsu men ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh